Ah, no, poco, joder, estou coi. Estou trolleando. Troll. A xente un pero vai á isla. Este. Ok, aquí. Eu aquí. Dame máis xente. Ese viña solo. Está aquí na isla ese, Vou fusil de infantería. Vai. Podemos ir matar. Vale. Por non vai. Antes de que haya unha puta espada láser. Xa, boa, non me gustan nada das espadas, tío. Que non é normal que veñan 4 retrasados que te rodeen e te empiecen a espadazos. Non sei. Vale. Pode tirar desde aquí, Teño sniper, a ver se vexo. Bueno, vou para aí logo. Está quieto. Vou matar. Dixo sí. Oh, fallei! Merda! Son un imbécil! Está aí dentro, vou por ele. Ahora xa sabe que estás aí, ¿no? Sí, pero eu teño granadas, él non. Veña, cúbrete. Que buena es. Vexo. Son dous, 20 blanco. Vale, solo ante el peligro estás, Xa sei que tú maches a un. Pero quédate aí. Tumbeo! Que estou chegando, sí. Sí, tumbeo. Teño 0 vida, Estou chegando. Mano, tómate este botiquín, xa mato outro. Ese! Sin escudo. Onde está o botiquín? Detrás túa. Antes tú, Sí. cabrón. Que vai a querer salvar Que non outro. ocurre, Fabio. Xa non me cura. Estaba levando rastros. Headshot. Onde está? Aí. Non lle dou, tío. Joder, vamos a por él, coño. Pesadilla de persona. Que me dá. Venga a batear polo cu. Tiña un lanzapepos, tío, casi me mata. Vamos alerta. Pues de mi infantería azul, para está un puto soño. Vai ben eso. A mí mola, tío, ten máis de precisión. E mete 40, sí. Pero que ten poucas balas. Xente aquí, mano. De Que verdade. dis? De verdade que sí. Estou. Vente Pepos, por dentro. Si metes por esta ventana. Cause un. Me mata. Morto un. Puta. Hostia, menos mal que eso non fai dano ao compañeiro. Morto. Hai no cofre dentro. Non sei que facía aquí esta alimaña. Ratela. Pepos azules, let's go. Pati gordo, toma aí. Vale. Zona. Vou. Tienes un botiquín aí. Non o vou pillar, creo. Eu vou pillar o seu fusil azul, verde. Vale, isto. Sí, cúrete Hijos de atrás. puta, atrás. Entra primeiro. Arriba, aquí arriba. Hai que coller alturas. Eu creo que eles van a entrar por aquí, por donde estou eu, mano. Sí. Tengo un escopetón. No, tengo un escopetón que flipa. Onde está? Non vexo. Arriba, miña. Me mata. Estou desviando desde aquí, pero tengo que... está no micro, tipo. Va. Reventado. Estou metendo presión desde aquí. Tengo que ir contra dous. Reventado un. Wow. O ti. Está blanco. É un solo, está reventado. Vou arriba, Alex. Pilla a altura. Teño high. Tomamos un mini. Onde está? Aquí. Onde está? Acaba de suicidarse, creo. Tiros baixo. Tumbado. Do outro lado. Vale, aquí vai ser a xente.
Aquí hay fogata, mano, y vendas. Vendes. Va. Arriba. Ah, tú te mangueras, toma. Sí. Vale, vale. Cubre. Vale, muy bien, dispárame. No sé, igual. Vale, ese Generando. tipo. 40 azul. Oh. 40 azul, roto escudo. ¡Tomar por culo así, joder! Vale. Vamos. Hay que tirar, Zona. Píllate lo que quieras de ahí. Estás pegando aquí adiante, mano. Vale, estou. Tú sigues tendo... Casi vexo. Sí, 7. Fallei. Vale. ¿Pegues eso o qué? Sí, vamos, toma. Quédate con eso si quieres. Vale, despacio. Teño pepos, Vale. Vamos, Lo Rush. tienes eso. Mira. Muerto 34 blanco. un tumbado. Vale, déjame aquí. Nice esa. ¿Dónde está? Hai outro aí, Teño pepos sobre cá no cuadrado ese. Vale, vai con los pepos, Presiona. Un lle dei. Joder. Cabrón. Vale, a esa altura, ¿no? No, ¿Cómo no? ¿Tenés él? baixei, sí. Aquí hay un montón de loot, Sí, collo todo isto. Tienes aquí un super sniper y todo. Cuidado que venga pago. Ollo, Sí. Teño pepos, ¿Vas a hacer pepos? ¡Merda! Está ahí, abaixo. ¡Ah! Boa, mano. Vamos. Vale, no sé qué pillar Vale, ahora. curámonos esa zona. Que tiña? Scar, la buscar. Vale, un de estos minis. Deixo aquí un sniper morado, Vou deixar o seu fusil. Este dorado que é? Fusil de infantería dorado. Non o levo. Tes pepos, neno. Hay que entrar, ahora miramos. Canto mete o este? Eh. Oh! Baixaron os outros, cuidado. Si, agora teño pepos, tranquilo. Están aí, non? Cuidado da esquerda que veñen os outros, cabrón. Cantas balas de fusil tes, neno? 600, 700. O 140, mitad. Pilla aí. Arriba, mano. Cúbrete de lá. No, tellado. Cuidado. Son os de antes, cuidado. Uy, cuidado. Ya nos. Reforza. Cúbrete de atrás tamén, De atrás non hai ninguén, Ah, Vale. está aquí, mira, está aquí. É outro momento. Aquí adiante dan. 32. Pepos, donde? Se aquí 74. Aí hai xente. Aquí hai un. Deronme. Tes pepos, Alex. No. Estou no vendo. Está aí. Tengo- Na valla. Matou eu. Ollo. Estamos dentro, Alex. Un tumbado dun snipazo. Boa, esa. Está aquí. Está curando, deixo curando. Va. 33. 35 azul. Estive coa ventana. Morto o meu. Boa, snipazo que lle metín, chaval. Vale, os outros están ali colocados, É un solo, no? Porque outro eliminado. No outro lado non ser dous, Vale, no, un en un. Somos nosos dous e aquí hai... Non. Ah, sí, é o dos sniper, sí. Va, vai. Mira. Ahora. 33. Ten espada láser, cuidado. Aquí hai un abaixo, estou disparando de outro perfil. 35 azul, sin escudo, a unha bala. Outro 35 azul, me Vale. está na izquierda. Vale, non o vexo, onde? A ver. No metal. Cuidado que temos outro aquí, Estou cuidando a altura. Cuidado, sí, que espada láser. Sí. Vai. Onde está? É nos. Están disparando a nosa posición, güey. Sí, pero xa estou cubrindo eu. Non te preocupes por esa. Si sigue disparando, revento, Mira, está saliendo por aquí.
Aquí abaixo, andes. Non callamos, non callamos, non Headshot, caímos. me teño headshot deste, me teño headshot deste. Está reventado. Cáese. Ainda non morreu. Vale, tranquilo. Non caes. Tranquilo, tranquilo. Sigo cubrindo. Teño que 900 de metal, de material. Vale, eu tamén, por aí. Vale, os dos abaixo tense que matar. Eles non están por vida, eles, non te caes, Alex. Porfa, non te caes. Vale. Súbenos. Sí, un está intentando. Non sempre altura, sempre altura. Aquí abaixo está. Os dos están... Beso. Estamos justo. Reventado, morto. Boa. Morto un. Vale, queda un. E o outro metinlle 70 blanco, Está moi jodido, o sea... Non teño nada que facer. Vale, aquí a altura e fuera, Tú cantas kills levas? 3? A ver, pode ser que teña un botiquín abaixo ou algo. Estará aquí abaixo, mira. Hai que empezar a reventar. O É que único vai que, estar debaixo nosa. o único que nos mete un snipazo, pero... Aí estás un pouco... Uf, estou no borde, tío. Sal de aí. Es que non quería que me enredara por a zona. Tú Canta cantas... balance de fusil. 92. Cantas kills levas ahora mismo? Eu 3. Vale, eu 6. E que unha kill máis... Vexo! Aquí baixo. Que ti chille? No. Eu sei agora mismo. Vexo, está aquí debaixo desta rampa, Vexo está aquí. Onde está? Intentando subirnos. Para mí estás Aí equivocando. está? Sí. ¡Oh! Va, outra. Vamos. Vamos, neno. 10 kills, boa partida. Aparte, xogamos la guai. Vigo creo que nos dá suerte, Outro día foi igual. Digo, dando suerte, digamos. Que? Xogamos unha pantalla dividida? Eh,